Tahan ke por ngai ko beli api ki produk prajur ki pagi plang yang ga rilum kasi canti ke sten khalaya he ro kuwe wa hejing to wa ga fet yang ko peman lain ni kaso pesan tarik hau ni benai ikan ga price yang ga ni ga lak dro da yoi jan doro da yesakilangi dawan wa to hejing to ni ke price tada penbaj wa ilok ke pam yaka tiye ye uchim da poisa kam wa so phau lang tele to ke kwa ge uchim da trok tiye ge wa pentip idang lai por tiyo ge uchim ha ke sngi wa usam ni ha ke citerik ubnai mas te kerpat ge lok jor wa pentip idang lai por nga so Kapten VDP yang ketat Flongsi Pramer kwa open tip sepi wa hagani khasan terik daw emle ki hausi daw pun clear ki hausi kwa arjar tiket ka price pool yang ka bro mani khasan lak ya ka first price yang ka to sanlak ka full house to sanlak ka second one lelak ka third house one arlak ka waso one silak sanpau ka wasan silak Tegi line yang ni overall line di Jolly 5 adu di corner di middle line di top line bagi bottom line overall kita mangi Sunpower Jar H. Kau presiden yang WDP Tantong Sri Pramer kerpat di Kilo Kejur na ke fet mana ni yang ni benai na ke kaso derik adu kasan dah gani ke fet pengklay yang ni kari Degerpat di Kilok, Syabha Yawan, Jagan di Ufet yang Deburom, Ahmad Wasbun yang Syabha Yakre Lang ya Lang ini Ye Yok Nong yang Ufet le, Pendap ya Wakam Datmu Iskmat, Pendap Kamram yang Pajba, Kat Kam Pajba, Warthet Ki yang di Golgadro, Miasan ni Negalian yang Chnong, Kam Komiti Chnong, Mau Gunu de Jing Suba, Lada Yok Ilok la Yok Akor Brom. Doi ni boleh semua.